no nsia bo nipa ena ma no nsia bo afa na wode na bo a ye de afa na bo kan ewa Adom 106.3 FM so inshira 104.5 affiliate ya dioso mai ene ama no ne Kasiebo Naket ebraso sensem hodo adwagument mfi semtwerofo abo ne nyina no ma semfo asem kronye apesma kafo ye si adwanwumre ye bebe amamu anyumen samu abade ade ani mu bi ene se empanimfo ahwe anwoma sua so ewa agona so aduro na sabre de yesu jagu onum chemu no bi na empanimfo de ato omanim se suku a adane owu apakan ewa agona nya akurom no nkwada na timu sua de no wonkoyi nkwada ne nyina mfiri danum se de be ya enkofa sem kase mafie eno ho na consent teachers for akondem se MC yo wama yakodojo headmaster wadasa school nano de buronfre se harassment ni bi enti omonte ase da ene na said ye be ya de wahunu bi pen wahunu mprenu so enti mapani be de che Dr. Muhammadu Bawumia wose woni a wo mo yedam wo adwuma mapani a hyedam wo mo adwuma na wo mo toto papa so e bi bukum nipa no se wo hu contractor bi ate sentria ne ka ubetimi krasia pam na ginadi asotwe wo kra sanfa ka no Oma musika kurabia ba tan kase wo kroyi mu sabre mpania ni abreden den sika kurabia nkuma yojije susu ya bi makomako ahasa de otwensia waka wonum nyina pratum se bam de omo ye yenti ekato mu no ye bebie ni nyina mu amamu na enei ana abetodwa chemkire se road contractors ya hodo kire se aban kire se 4 billion Ghana cedis bi watua omoka enom kire se hwe ebia mo de bra ye yire no mo famire ye omuntu aka pre enfama ye ene na no mo hemfo ene o manfo ye wo asen tuaka ena na wode ato dwa se bridge bi abande ne sabeka asa wo yo wa ma akonkwo ho na akwakwada ne owumna enti wo sre na no nya tichani bi a nka nsuo tuakwada bi koyi enti emesiesie enu franka bomu ko ni abre se toa hodo a ya na de nsuo gu mu ana se drogu mu de bompani ya ya se kwabra na ya de nsuo asi ni suo yi o mamu se nipa bonfo bi akọ bi ba mani mu a ya no ya dada kranti mpani ma wonum ani ena ho na abeto dwa se kokopie mu a miamia hodo bebre ni titire we ne ba amanfo funu akeka ka mo kire dam a mo de krado Pentium M ene krado Pentium F atoto to mo kire danum wo mo manu aduane de twen krofo se be ya yie omatwam hu di omade sanse mo kire for strike ene social weather said ya yo ya akwa bi asebu onya dwumukan ya de bodamfo bi osesa bia ya kasa ya obi di obi na ene abeto dwa se kamia kwakwa se oba Ghana mu se nsuo muna anasa weather ne se e chi no ho kakra bi obi ni aka ya was when the weather becomes like this there is no ugly woman oba bia no an o tansan so obi apefo lege emu nsam na ya ne adokota fo adi nkomo se na de na Ghana fo adwin mu nsuo muna na nsuo tope na obi aka na ya se ye di mu nsam beba ani nsam bebre ka ho na trotro ye bebem ama omanfo atimu nso adwenkyere ya GB Facebook live Adom 106.3 FM live ye twagu ene mrantie mienu ne baba wa okan ye ho ene ya fe ye ho se boga teten no ene ye di sisuo nti odi ye toy ho na wadwenkyere fa to dwa ne nyina be kenkan de ama trotro bebem na afi omanfo adwenkyere ho no ye fa wie pe asante mantam nso nsem kase aboba begu ne nyina ye be ko akwaje na me ka wo se DBS roofing sheet ye nchance papa ye de bodan so sabrei aba eba so aba fuo mu ada mu amoasi dan ya wi amo penchanse pa boso no mo fa mo ni nkyere ho ye wona hodo na ya ye ni nyina fra na husuo no entibroni fra na color link that is ya bom preko woto ya anya fe na akoka so ne ho so ode ne yie kopa bi na oda no fagu so MTN so mo akwa baba wiase fofrom wonim se nkrato de wonom ni obia ndika so bom omu gina brane eno nti brai na afi wo so fa nto abebo wonom de ano total Ghana wonom na to fam wa yemu ahurom fama wo total wo matikuo wo ya shankani afa ho hyem ene ye ntisika emfa ntofam wo ba bi etofam wo card ne kutaw akono fefefe ye twewudi a emfa so de bebre na wo so a che se insurance ahodo no kura no obesan di mu adodode ti so de hyen nam na pefam wo atode a for ne kire total esan se abrani abra no mo na ma brabo gina na so peme Greenfield Scientific Herbal Clinic e hoda so do mpemu abubu ahodwa ye kekesi ani kama ede ma wo obi a wonum kankan sabe e wo kasa pe ne do mu dwane ko na fe se ye be so wa ye nso
wa bibiduro ne de atu nyina afiri obema bi nso anom na nka ne nyina afiri ho na wagina wo nan so obi nso ho ankwamwa na ye mmere amene awarejade ya aba fo ni kire wonma kache Adogon railway crossing ho a nwa ho no mubutuo Trust Company Limited wonom ewo kaso akwantempon so na de omu yenie enchanse de bodan so o ma hyede twitwa na hodo na ahyen so gu ho a ye de kwakobo dan so ma wo sa ufri wosese kwa edan obahu si abo so fefefe akono nyina eye Trust for dia wonom chanse na gusuo sanse o mote adwuma na senti o de chanse pa badwaman so ne abo anma nkrofo wo mu si dan ma eko akonomu Grace Homeopathic Clinic ayasabia soronko de omu yenie oba ya ne asomoje na hwansa ne hu yade a eye wo na afi ya hyase e de aduro no kan ne mpa ye san atachiri ntu ani betie no na yade no wadwane ko na beboa wo ama eba wonya bie no wanya bie hwe so kra na yetimi fa ka no fa na e fa aka na chese wo nso ene wafa ko odon so eba mescha ema no dia ema no ma odo eso peme ugina wo nan so mo ba woni kwabra ne kompa mo otimiti bidi ma ne je eba na afi waboso no so wie odi bia hyem esanse waye hoyie ama ne o manyina agina yie sa nyuma ko enu nyuma ko nka ye bi ka ho ana nwumre kase omse yam fama na pasima kafo ya kenkan na mo atie bio na ye me obri yaboa fentem framene nana ejei obrimpon CP enafi ohima sachiwa ahwenepa akrofi yamfa yani nchemfimfi mantem ho na nwumre kase ne ya hyase afri empanimfo a wonom eye nhwehwemu a yesumase nhwehwemu eye aban adwuma kase me kire bia nai na empanimfo akoye nhwehwemu ewo agona kwanya ako ene nanamu a bepiem ewo nyakurum afei asane asiase a bedua kwa na mpani transe ye nhwehwemu no anu hu se suku adan bia ho asem se tiani ewo agona nyakurum ho a woka ho asem ka ya asa akwa yenchinyo hyew no wakwa hu ne sese nkwada ne transe se osua nwoma ahwe ya metimawu obetie na nkwada ne nyina yamse enti mpanifo ahwe nwoma sua so agona so adronko wonko yin nkwada ne nyina mfiri suku danum se de be ye beboa wonom na afei asomdwi abama nkwada no so nko atena ho enu asemi bo behwe ye na chesa akwa ye bo achibidin mansini krachi eye maame Marigold Asan asemi bebo ja ye frɛ no ne di nkomo na chesa kwa ye sementem ho ase kakra ene ye woka edan no nya sa na te nkwada no si furofuro si dabi mfurofuro ye si foforo kra ye mo so nwe ye beyi omo akomu ye sa kwa ye apotwe na enadwa so nsam dwumadi a odina sempa FM so Captain Smart ene mpani adwetwe nkoma o kiremu mpani ahwe ngoma sua so wonom ne bia na ya si nkonwa a kire se wonom eye ya tietie nsem no ano ne wo pekwampo befa so ayi nkwada no afri sa hawi ana owu apakan yimu na numu ne beto odwa se bia na mpanimfo ahye se sa nsem no a omkosi ho po no omfa nko adwuma na nkwada no wonkoyi wonom emfiri ho yen ta meeting no na bomu ase womu to manu good headmaster ne so kakra se headmaster no na ede yen ba ha na me ka chom se de bi nya headmaster na de yen ba ha na se wu twemu wo ha wa wo hwe school na obi nkyere wo se de te school na nkasa kasama ne ho enti yen ana ye ba ye na ye ba ye enti bi na director no so ama ya te ase se structure no nye enti yen yi nkwala no emfiri edan nim metro director na oba ye no so menya hu decision bi kasa na omo kasa santi maye na ye ni breye district technical director no patche se edan na omugu so omusia ewase hei ono ba ye na obeton ye se ohu se pillars na nye nti ono tro report e de ko se omo mehwe na omo nye na mebusan se report no tro no follow up report na so wantimi am follow up report no nti contractor na ye this shoddy work no de asi ho enra MCU so ka che se enkrofo wodan no ho omo ye adwuma I am with all respect to the metro your friends say MCU no so onima de amanenka ade a onim no na ohun ye no emanenka edan na esi wo no it's been abandoned for God knows how long almost 3 years ni teachers na sa na omoka enro se obi wo ho edan na obi wo ho oye mo adwa na mu afu edan na mu afu and we shade atemponchebuo and we are calling this a school in Soitoyi and a school for ye pia bonte they all want to go home yadene sana ebuagum na ekum nipa na fe ya stab aye dede wo kroma na nipa wo school den bu school den bu I mean what is happening SDA nya aguna nya kroma SDA basic enukra the way papa chen no wo kohwa wo rebe ho I don't know what is happening. Metro director so say ono so ba ye nche nche on the afi na waba and the deben with all respect yes sir say MC ombehwe MP no behwe yenya information say MP no common fund accumulate at the ho say ampa omeyi no meye school no
say ono ne MC no so omo ntam so nya kama party mpanifo no mehwe no mama wo ntam nya yie so that both of them ombetumi aye adwuma ama constituent no ni nipa na wo potem ha no enye ntokwa. It's an eyesore. No na odiyen ba ha na say headmaster nyon no odiyen ba ye parent or worker ne ba no ma tip off no and a share story na say a Kofi JD kan ba ha Tuesday me a year story na me promises them I'll follow the story up. Captain Smart wono Jason Sam Chiame Adom FM so ana odino ana wote ne no na je ne wono ankasa no tutu anan ekọ agono nya krom kọhwe ye tibia school dan wo mu ne se de nkwada no so otimu wo ho ye wono wo mu no nyina ho nkrato ana wote ye no eno akiri ana agona west mpanimfo a wonom ehwe school so titru panimpa a ogina mu de mamansiri no a kire sesei de anioma duro no wo se wotena won to so no pekwan befa so na koyi nkwada ne nyina de afri school adan no mu na afi wa pekwan obefa so asan ye dan no foforo se ne emono na wo si obesi awie ntam so na nkwada na komu no obegina so aye yeah, when we did say enya the right na no kwasem no say bibia no procedure no na also the adwuma na bibia obeye no bibia be pem no ehọ no e wo say no so efi ehọ ekọ anim ohawo wona me nyina ya gitum say ohawo ha na so answer na wo be bibi for na mesra wo say building back bi so wo mo esinti wotwa wi abomodin say obuka kwetwa no so na ayefe that be we are bombarding train no say no is ongoing until yes so yes fe so 1 year na me say procedure e wo ho so we jagu ho kra me gidi so obi take over won't mean kan contractor say contractor wo nya adwuma it ma gi weyi ne atibia no wo kwaji finish say my judgment date until say contractor no ye no no hwe no oye ewie Monshia nim kopem da bend dia metemeje eno ama MC because assembly na eden esidan media me enyam na mesidan mpacha wotumi ase assembly to wo bibia assembly na betumi bisa say monshia nim kopem da ben na assembly no ayeden ede amamu me de Mr. Ohini Nyako Openi Ohini Nyako wono na ye municipal basic school coordinator Emma Aguna West na wote ne no ni nyina mu na MC ADC ye wo mpotem ho de asam a wo kan ne se bosome ba ko pepepe wo behwe na afi wagina so ayadwuma ni nyina ye kama na nkwada na akom na kirekire ni ba ko ye friend Albert Forsen ana odi atu dwa se wono wo kan pen e wo sukuu num na nyi ono nko a nipa mako enum ana afi atwa mu num nko a aboa ten aboa wo wadi wono so ahirifiri sei ene wo kire mu ye adwuma bi kakra wo enim he ya wa bia editi ye adwuma kakra na me supervisor mbofra no so sana owo ababa bi woda ha owo hwe wase ma me ye dem ye fiwa na also mensa apart from be trade that's former students na work on so currently one almost every day bia owo pu school ha owo pu especially and inde yala and pay ya na ye bon person kam ba ntem nko work si be mo hu no obu hwe no bia on computer building no no kasipa so mo ameto the okay nyabuma nipa do se na wa pad if I say be 5 those previous students no na carry I can man ka come be 5 we teacher Albert Forsen wono kirade e wo nyakrom Roman Catholic basic school na wote ne no yanto Kasiebo so na odia logon na ko Adom 106.3 FM so na kire se Facebook live yo ho na do adwenche e dia to eno no wunya radio na se tape is just a matter of logon na kire se wabo buram wa bekenkan bi na agulanya kromu nsem ya na ewom asem yi ba ye na achecherefo enkabom ko e wo ho consent teachers omo kire se biebru se bienya do kwase no se edem yonko ne edeme ene so koto sa abwantu nua no so akase sore yenso nkase sore ne so esanse bia ohwini wi awo eno do ba be desert enu ntomo hwe ema enoma bone enkontia teacher anase headmaster otisa school nano na mo se ndey omobu no ade bia municipal chief executive on potem ho Mary Gold Asan aye ni nyina ne se wo mususu se ono enwo chekire ama bia na ifo wo ma tu na mo aba krom ho no mu a head teacher ye kam ye se wo ma ba be jojo no a chese brain friends harassment
GB edna fa no ma bi mu musu se emfa ne kwa so enu tom de mo sere ese MC no ade asi ye no teacher ni no oni bibia ye se sa Adom FM ebisa mu a ese so kirem so ye di tra ho na school dan no bugu nkora so a enkempo ka Ghana fo bi beka se na headmaster te ho eno ye nhwe ha na school ye bugu nkrofo eti school no chi aya na enunu wa hu na pania wo no na we communication director de coalition of concerned teachers no awule adukwei eno de to Adom Kasiebo ni ma wo chemchire se wo mo de wo mo asem mo ka kire MC ni nyina ne se Maame Hassan so momode pa se no ma wo ye no won konkotieti obi bia fa ahodie so de wo mo yenti wo se kwa bia mbefa so a wo mbebo headmaster no ban no wo mbebo ahwahunu se na sumdue etmedja ne naso na se wo de ne fa ba bia nso a akekirefo nkabom ko no wo mbehwahunu se peye ebekọ de ama headmaster no edu mran bia yetro na mon bia ohwe ma obeka sa yese Ghana no ye mpenyifo modeda ye communities na no to say MC DC regional ministers na e bi mo mutwa na mon bia na wo bisa wo say ye koye ni mana say ye bayechi enti anka teacher ni no onye nhwe kan no ma atoyentwen bi embra ansana omunyina betutu humreka akwa kwhwe se we na esi afide ye ba be ye we na minister ko ho na ho kika ho sabe we wo hwe ma obehu se nyansa enim ndan ne ye na ebebubu na ebe se nkola na MC na no e wo so hwe na ye hu adwuma na onye hu adwuma ye nti aban enhwem na ne omo be ye no omo fa ntutu yie na MC no yi na ye be yi na efiri ho a ye yi ni mfiri ho na teacher for ya so monjo enti we ayate nkan wono na we communications director Adom coalition of concerned teachers wu le adukwei en yate nkan no na mi why opania wa bi won masuon papa broni friend say educationist waro kroya ye CEO de Ghana Education Summit William Bodi and what chemchere say what the MC did is not right. Osi anyakura so be sama bia na fo aba ho abetu headmaster yakoma saa esan se na sade so hwehunu se nkwara no abo mo ban ena bambo no de man kwara no nko anya kire se oti school mu ho kire made anase wo hwe teacher ni enkonkobu obi dan adonku sei na headmaster hwe se enkobu nku nkrofo na headmaster akoka ho asem a eya ade ese so wo ye enu nti so obi sori tia no nipa no enye kwan paso no fa ye no wo se headmaster na fenso osanso ho kwan se bibi kura nkoye wo school mu ho a otime de ton nkrofo anim ankura beroveratifo NGO suo ene nkrofo ahodo betimi aba beboa no mbebeboa ntia no no ye no ATMC no onye bi won otete no ehu ade a enye na watu wona mo na media for aswate ni nyina ne se opese media for ebi hu pese ne effort no mo beta because most no ya na tete for no dita no mo ka na authorities no pese o mo tete wo enti MC no ni kwan se or calling for DNA because it's in the right direction. Most of the times, teachers require petition director for education. All my come here with I almost can't. Maybe your president say, "Yes, citizen, but not the teacher." On report, no, every man performs. If you are stakeholders, the individual be or baby or no, then I come out to the boss. It's a report number 1 year. Only only and who say BBC and perform no move them. It's the other one thing, the member individual be or not so. I don't have my school, a dia, a bebwama, that young for ye in the PM. It's a teacher in your year and your body. Where your education is here? What CEO Adom Ghana Education Summit William Bodi. Na no na Adom Kasiebo modern say you try my possible na and can MC very good as I didn't command what you say me wa no I am highly perturbed pa say me tey esan say head teacher kra say ba ye me fa phone friend da na me be na fo aba mo kan minim ho hwe enti say me tey say mo bom so bo say you consent teacher say keke kase no I was astonished say we make kasa dia tum so ni mo hwe o ye innocent enti yen ni din fan free mu a ono so wa kire mu
So ya Kasiebo no so ka so na fo adwenche bra Facebook o wa like page na wie de ye na mo won like da no like na fe do adwenche ato ho na ya kan e de amaw na yakoya nimu no mampani ebe de akire Dr. Mamadou Baumia na de ato woni ayeboa se de be adwuma e one village one dam dwumadie no say so ya contractor ni na se Nyankopon ya adom na wiase aye din ya ma contract se sidam na so ya wa adwen so aban sika de nyina de enti yenche ni bosomfo akwa akosumbi enti ukwa akodi sika na wudi akodaji esansa wunni na mfa hunni da kwan bia so aban be so pa echi agi sika no na owie ye ene o sempanifo nso so e mo asade sa mo behwe adwuma no so ama wo mo aye ne yie no mo ma moni enkwa adwuma no ho wo bi oba shodi work such so oba ye adwumafo adwuma jinjan no monya adwuma ni free ni nsab sika akwa akodi ni tubi a monchim no mu na monyi sika no wo chema se one village one dam dwumadi aga na ban e de ba ye enye se ba kwa ebra mampani ebo nto apa so be mampani no hu omafo bia e won potamu baby wo mo hawo eno ka kire om sese nyame na dom no be mampani a obeye dam no de amom se de be ya wo benya nsu o de be peti wafudie so nyame ya dom ama sa da yeso yi bamu Ghana fo ya hu kokotako ye didi nipa hu ya pese ye didi dam no ho ne ebokurei Dr. Mamadou Baumia say abani so de hunu se afi be kwa wie ye no na wasi dam besa ahanum 500 dams na se obi aya no nipa boni na se won pesa sa adwuade ne bekoso na kwa wie ye pa aban ma no ho ntono da. So the irrigation, we are looking at the large-scale irrigation, and of course we are looking at the small dams that we are also building, the One Village, One Dam project that will provide some respite to farmers in the dry season. We're trying to construct over 500 of these dams. And I would like to direct the development authorities. Of course, we've heard that some of the dams have been done shoddily. Of course, you can't pay them. Number one, you can't pay the contractors if they've done a shoddy job. You should fire them and bring in new contractors. And that is just that simple. I mean, we're doing over 500 of these dams. You're bound to have some of these problems that some may not be done properly. For example, I was in the Upper East last week. And then I had a briefing. They have about 50 dams or so, but 2 were not done properly. And so they have to be redone. But you're allowed to see some of these challenges happening. But the development authorities must move quickly to ensure that the designs are followed, and if they are not followed, the contractors are not paid, they should be cancelled, and new contractors brought on board so that we can do this work for the benefit of our country. Asempetia nyoba kufo na nani abrewa contractor fo bebre hofo ba mu agina di na gi esika free no na fama foforo no no nya adwuma pa na mampani ani swade hunu no emra mu na eno na nchen no mampani na adodan kwa kufo ado wo de atudwa se asem bia ne na mframa mu a adom fam ase agiram ye kuram di yesim se dua no ya abetodwa se wo bia ye man project ibi eso nkonkosi dam wasidam fo ama abu akum nipa ama nkwada akora ese ho omuhu ase de aye no hu asa fish pond to de bia obakwa akodu akofam kakra so asa swimming pool akwada akokotom chongon eno ana wie ya no no kwa wo mabiewu na nado se wo hihwem na se wo chi wo bi se no kra so na boss abrabone na woni ni bedi. All kinds of criticisms being made about other parts of our policy. Apparently some people up there are not satisfied about the dams that have been built. We're looking into it to find out the truth of it. I'll be looking into these matters. And in the appropriate time, we'll have an opportunity to speak about those criticisms. And ene no mu shada na papa tese woni pakroye na enu achi no contractors na wo mu yi sada mi hu adwuma no ba ko ne Yakubu Ibrahim oni ene ne di nkomo ene waka so no ya so mesi dag out yanga so won sidam na me na ko so modam anaza de obi na no mo ka no ya so mebo amena na nsuo ntem yanga so no mesi dam ti mo obi amfa dam ntata no. You don't go there to protest food and do anything. I'm telling you, if you come and see the kind of food vendor we did in that you'll be very, very disappointed with those who have complained. So can you confirm that the residents or the farmers in the area have begun using your dams or your dugouts? Yes, there is water there, and my wall is still there. And look, I was there for last 2 weeks when it has rained. There's water there.
My wall, there's nothing on my wall. And the water is passing through the swimming pool. And the reservoir, there's water lying down there. Or reservoir. My reservoir is 80 by 80, and my wall is 380 kilometers. It's way Yakubu Ibrahim also water is lying down there. Among for Guswa woman sabobra. It's on the one to dug out and Kasu to dam. And to dug out to two for any beer what they bobra. And one a wooty and away and Kasiebo Naket said the Tiano sa ya pa to myself ya dear Deuro noir and I yabo. Na ya twakas yan swa or may seek a crabby about a Bank of Ghana and Penny and there was Sinconia. And our father, woman can ya shares a crabby who do all may you multitude Kuman microfinance a hodono. And why so babuania, the air Juma, the air Jumani, the air Jumanson Krata Samunia, the Kratasamian Susika Samunkoye, was sending in the goose and ye into a kind of Chirea Boboy and just a Makuma Bessa, a Hasa, the watch in Sia 386. And as I bread and penny, I shall say, Omunina, Yajobia Catafrin in some Yakatu. Nam Penichre. Makuma ha aduokunum yenu eyesa sika krabian kumankuma ibia yaje omankrata afiri wonum nsem a womu gusu a eye adwuma ana oha ne aduonum num wonum nso na chese adwuma no womu atum kura pa baabi de omu tirafa eno nso womu kutankrata ahwero makwa akobie bi empani asaje empani nafia da ya no de krata betu dua kire se wagina mamra so ana de asisa agina ye no esanse emra emakwan se ohwe sika krabian kumankuma bi wodwuma die na se ohwe nia ne nkoyie aso manfo sika ebeyira obefa nkrofo sika adwane a eho a no atu ho namon akoka sika ni nyina bom wo pe baabi de asie de ama woni aye woni de a se de ebeya won kwa ho kire mu sameka se opani Eric nipa wono no aboni din se sika krabia nkumankuma ahasa ene aduowatwe nsian won dwumadi a no odi nyina wonye wonhwe so emusika sem nyina de begu ni nsem wonhwe na omanfo sika da ho no so wo ho ba ma wom ebra no obi a ne de akwa ho no na chese watu anamon akwaje na omanfo obusa se esika krabia ho do obe na sameka se mpani age wonom nsem nkrata so omom enya bie no ewo mu nie wamo dos na menti mo ni nyina nti de me bubo se ho na wo de wa no ahunu se usika no mpani de ato ba bi fufura ma nkrofo no ye mo nya dwuma biom boafo ye na money wonom ka ho CFI money and a CIF money First Assurance one kahon Global Point Investment Intelligent Money Can Money PDPAG money Afei Ubemunsu Allied Wealth Money Bennett Money Bremco Money Kamad Money Catamount Finance Money Citizens Money Divine Announcement Money Fountain Money GDFS Money GFI Capital Management Great Africa Money Heartmark Money Hobbins Money bebre mekasa mbo de be chine index num nyina ka ho CAF investment num nyina ka ho KBN omu nyina empanisis wagina mamra so wakatum esanse dwumadi a wodie no yade a ano ade ne yie na wahyese nafu amakoma bese aduosia a chese empani kiremu a obi bia wono wo kasa banki suka krabia nkumankuma microfinance ambo din hui onum nyina obefre wonom na afi kwan wo so don fa so no wo ma fa so onwoma nso obebia ma hwehwem ane eso obi de yate de akwa kwhye baabia no ahwe asa ma mo atoa kama na sa brede wa pempani a wonom abene afa san hyehye nyina ho a wo be nyina eno che de tie bia no wonom aka ho no de womo anya womo atiri ni dim sa nkokwa afi obi bia nso osika da ho no wo kire se ma wo yam hyehyo empani bo ho ban se de tie bia no dwuma wo so odidie no de be dia ma ho se de be ya otu anan kɔ ho se okofa osika wo yam hyehyo na nsa beka yanko ya nimon yanko ne papa ne dibo ho disika kotu ha unsuru na bebre ho kra ni nyina implemented dibo ho a fisika ma hu dwadifo adamfo ene GH Financial Service omo kaso a omo beku yen no omo ko ma hu omo ha se bia de aka na mba mu dia dwadifo adamfo dia second batch no bebam dwadifo adamfo GH Financial ado ya victim I'm telling you ma bonko vwa ko ma yandra Kasiebo no so na yanko yanim na enei na aban ya pan ho ntoma se wa amasabre wada ho a oche Adom Kasiebo Naket aban shahwe Progressive Road Contractors Association in Ghana ena wamode atudwa mu chemche se wamati asempa ma wamaye simiri
pata papa mo dwiri wo mo se na no mo te wa tete tom radio ho no mo te se Rose Minister or just we've paid them. We've paid about 4 billion Ghana cedis to the road contractors. So there is no problem at all. Everything is well. And I'm say, hey, are you sure of the working car? No, the working to the here. What do you mobile money now was a poye? And I said, what do you call a merchant? Now, I buy the working car can hear pa Vice President Dema Ekuye Hammond a lobby. And what him just say, hey, Sika Kobo. Empo meto wo makantum o association members no o ma se da frɛ obia de ne credit kura ni wo no de WhatsApp afrɛ mo ma chat o mo so obia ni wa aban e de 1 peso a e de abra no it is a minister baba tena bonten se 4 billion Ghana cedis bi ya de ama road contractors inti adwuma e koso na o mo ni kan ade ade a o mo se minister no o mra meyi ano o mo chemche so hwemu asabre no e komade o ma che e kana che akoma no atum entibra so mutimi kasa tom de do moka nyina ne se minister no so bi tro statement man no be kan ye ana se bibi na man be kan sa asem no a won konsamra biem sanse ontu eska bia mo road fund there no it is not moving because that time no that I think based on 1 billion and 50 okay in a road fund yeah around 500 million into would the show more and do 1.6 time a minister take your office and then do 1.6 it is what you over 4 billion there yeah per say what do you bet if ye na one man on who near maybe na ebano on you commercial contractors say the demonstration ya po bocho demonstration me na make throughout the country what yaka e krom ha be din obi akra nkasa what ya contractor foka nsema e share contractors bo no say e paia nya senkitoa we pania wono ena ya vice president Dema Progressive Road Contractors Association of Ghana PRICAHGMO na no na papa etwa so biam kire se na obatie na aban bof so bo e kwanfo e wokrom ha yemfa so bo no mo contractors wo mo na anya ne yie shodi work e no se ya hwe de omokeka na we wani isra Kasiebo na edi nkomo no mo chem kire se membo bia ntena ba bi mo contractors bo se wonim kwan ye ne den a ekom dew na ukura machine edi tu efom enye drela drele wabre kom de no woyam nsunu nyina na sanfro enti se yentu omuka na se kwan no anye papa so bo no ye fa mo aban wa wonnim akwan ho adwuma no se wokotu se ekwan no contract bi eguko ta na ekwan ne tutua ebi a waye fair ceiling ye tua neka onya scan kotoko ta ma ye final seal fair ceiling no so woye na se eda ho be 2 months pe na sate se tutu on se wotumi ye final seal no wo so na ke se ayeka koko project pia omo wodi a omo ye ne nyama aban ban no a osi munje adwuma enti omuje adwuma no ebebi wo ho a edu stages bi a ebi a finance ni ade na wo a wo de ka wo fa so de wo fi say ye gukota ye first seal ye fa finance nguso wo se enjai contractor na jai after 2 months wo say na etutu ye se contractor na nyade ye se contractor na nyade wo adwuma no contractor na onwe wo se onye adwuma won tinche mu na man yi dia ba hemon labi won na ye president Dema Progressive Road Contractors Association a ewo Ghana eni enkoye ni mu na Ghana na san yete asemda bi na asemda ya ma asem papa bia ya tenese oye emaba ya wo mo je addition Methodist Girls High School Megis ya wo manfe akuapepo emantamu ena eba say yese akansia bi koso America abrochima mu Michigan wo mo ekwa akohyehe fidie na fe ya dan robot no yakaya suma no se kwanne kwahyehe boxes na egu ho ne naka na egu ho no fatuntum gufa na fa fufu gufa na ye de sanke kanka Ghana fo ye nka ho na so nkwada yi yase mmade mo abu musu abam abom moden akwakoye ama amanye ekwokohia ye Japan, Korea,
China, South Africa, Mexico, and the US, Ghana dinkonim, ewa science mo. Na eno ne ho nsam boy de magana de nke yawe nwoma ya akenkan ne brofo ene oti ebeka usesi a na ebasa mo fanya adwuma na nkiyeni nkwada ya meyanya na nkwada ma ye ka wo mo asem ye Naomi Adom kuma Susan Anobia Apia, Sandra Yaboa, Mamia Manko Hinaku, Ruby Ayele Tete, Nana Ohinewa Frimpong, Catherine Erama Banson, Abata Anna Esiamba, Sarah Baba Grant, Anna Fempeniformia Nuana Ekahu, Paulina Ansa Captain, any penny bakwa wanona no ye coach man kwadano, wanu no ye former student, I was sukumu wanum, wanu susuka who be Emma Wamokoye. Na ebron bedru ye no mba multimedia abesa ye ne Sandra Yabu adi nkomo eno osi no krani ne ni age no de na church na se no ebeya anka Ghana ban school bia ye secondary school Ghana ha no one center na se laba ye di sua sa robotic niamaniama no na mankwada bebre sua na no so na Ghana befa ko nanim e wo mfidi dwuma mu na ye coaches no eboa yen pa on say yen crying da say bia be wie pay ya betumi abase ye be win ni kura ye practice ye so ye ba form ni na ye make sure say the robot ni e di dwuma say say di ni na ye atu ya dwuma say ye bo modin ya e keep sa consistency na ye du ho no ma ye betumi e win na nya men cha de so ye ne sa ye du ho no mo so na ye pie mu say ye win ni na omo say ye nye robot a e be hye boxes a ye e be black na so ye white so ye can say abeka say bia eda form and so ena form say because ye wo rules chenchine bia eda ho say wudi akiri enya sa ye be disqualify o e boa ye ma yetumi e de maths ne physics ne science ahora ye sua wo classroom no e boa ye ma yetumi practice sa ne ma no e wo robotics no menti no se ye be sra ne esre say aban ni be ma ye wo baby potia ya man ya ye di say adwuma ye lab hono enti anke ye sre say aban ni betumi abemu kra betumi asisi labs ni bebre wo schools all over the country betumi aboa no ma engage in kwala ni bebre wo robotics activities yimu etuwei aya kwada baba ya watsi Ghana nim penfo kra ekwa hu dwane won de wa ya de pa no de ani mo na headmistress ya oda Megisa no ene Sylvia Isabella Lai eni di nkomo no say wenum ye ma wo ma chese e ma ni mema nyina betimi asua de pe na ni yaw ni se akwada ba we ko school no e bia pa de kra ye ntobi ma no ebia sadi onfa bi nkogari se to bibia nka ho enti okotena school mu a asresre afa be wie kura no wo wia enti sa o makwan na kofia nkofie no one na mema ho wo pesika to bi no so okona ne na fufu odi a watimi adi binti se ma betimi akowo manimu a agi se awofo eboa so mo kasa ne ade ne ya na mu ye dempa nanso ye adwo se ye kwa kodi nkunim ne ya ba se wi oba ne bema o nyina nyankopon bo mpe nyansa ne ye pe na mum nsema yeka egu emane so enema ebu o mabam bani ameka ne so obi amfa ne ba enkosko no mokwa ombeye ni petitu oma na ombehwe fie asanhwe oman no ebi yire omho pa ehwe omma no ebi no so ebi anasa bi onibi ebi akwada ne beba no bia ohia provisions kakra wamma no oba aida so obewi obi de ana obedi memachi eno ne pese yejai afense montumi ntena sinsua de right bia no comedy ebi na school aduane ne so no no konkonya gari ni shitobi ankobedi nso esa ne se one provide amani ntia bana obe school a na fe bia okofia onkofia street ne bia onenam manchwa ne ade ti de kan sa wo fo no mkeka mo ho yiye ebi ya ade pa na won ma se bia omu ni bi ne de ya na e ya se fam ko hu akwada na hu se ebi ni fie enkwadai no omu coach asemi na akwa private school ya wafa people teacher mo kira de enkwadai kwotro nsọhwe na wo mo twa titim na so aban school a ye de boni a ya mo ntete na enkwadai na feli Ebeneza Mwakon wonu ni volunteer ya oye teaching assistant ya teso no na aturu ho ache so obebua nkwada no no do makwa America mo makwa kwadi nkunim ati say yo sekretary ye bona baso na ye bisa no eno okasa tete no ono ne breso no nanka se wo ukọ school na san 1 ni san 2 ni san 3 no munyina musua de baako na mo ba be wie no na fa obi a kire do obaye na die akwado wo JSS ye si chusu de okọ SS ya obeyo
woni message so adesua ne ho nyoma ne ho hwe eno no ochu so akwa ye de atunu kom sa dabamprum credo enti eno anu akoye enti nka ban betia anka se de university kura no wani akoye journalism ni public relations ni na kambom afa wo kwata dia ne atitimu no anka yemma nkwada na ko secondary school no so nya saa se de be ya ebeboa ama wo mu betimi anhunu de wo mu pe ebra wasua de no akwa animu. About 90% of the time na minimum say wo be yade possible say wo betimi ewini esan say mo fana kasa wo ye adwuma ade a won kasa wo nya kobokoba no wan aye enti na mo sa gidi no mo fana enye say wo ntumi nya sciences no na the way ya package courses no ne programs na ma won no enti na amana esa osa ko free bia tumi nya opportunity no tumi hu senior programs ni nyina ate no tumi aye efi mo fana bi wo towards your final year na mo sa wo free oye obetumi nkobetumi aye science but ye moya won me kai say ye mre so na ye ko school no form 1 to form 3 ni ye about 14 subjects you get access to courses ni nyina until 3 years no go say we na ma hoden betumi ana career path am pese me fani until samre na eboya bebre uko US na dia wo ho kwan say utumi ye bibia wo pe na at the final year na nia wo pese wo ye mankasa no eno na wo begina so de esua wade na ha no bibia ese wo de ama wo pe wo mpe wo ne de ama Eti wey eye coach ya otretene nkwada no ma wo mkokodi nkunim America no Ebenezer Amuakon na wunim bibi wo ye volunteer teaching assistant e wo Megis chese ye ntuanika ahonfa ma adwuma eno wo ye enusumpo ena Ghana nyina ya te so abai ekwada ma ba wo no mkokodi nkunim no Yakopon wo hia mo ka mo ho ma mo adwonya big bola mega se de ba ya dache enye sambe kwa akoye dinkunim o mo de be ma o Ghana ame yakon akoye nim. School Indian they say Manfi Presby Presec Methodist yeah Methodist girls senior high school Omaya dear pa headmistress Madam Sylvia so Yakopon nti mo amoma na choose schools no so oba na ka so pe Manfi Methodist girls senior high school and one can say one nene say no Crescent kwada no JSS na so mu choose course on beye pepe omu choose omu pass on be so omu fast pepe ebetimi aboa wonum na me kai o say high sense ogusu a double promo no wonum edema ede atie ni ope gas cooker papa ede waduane ne wabomu papa bi asisu a wonum de no na papa se de Germany o ma ye de ko ho o ma ye de ko America o ma ye de ko UK no eno abinom de aba Ghana ha ana fridge nso wonum de bi aka na size bi a ope bia no oba no abeyi we no discount e wo so eno ntisha no so se wo ko ho akoto ade a ne bo wo fom na ye ade pa high sense double promo fa ho hyem na nya adepa danu mpanimfo ni abre dendende se amoase abrofo frɛ no party sese nkwada no bi ho a awofo ntimi ntonti sukuu kɔ ayede ama wonum na yes akwakofa bi aba eno de wanti bomodin awofo to bi ma baba ya no be yuzu ache kama pa ye frɛ no yes extra long sanitary pad chi bibia kama ana bɔ akwada no nso amu ne yie ma chichi bibia nti otimi hurihuri di agro wo school ma osua de ma eboa no bomodin sɛ won sabeka yes extra long sanitary pad mpani so etimi didi won ho dwuma siesie won kama po kakra wo munti mua bia beba se ho ana kyese awie no Bella ointment eno eye nku ye de sra ma epa wedi ani ansansan bia afiri ho buo ho ana behwe mpompontwe bi agugu nanim be pepa ne kama de amon eno achi apropro ne ntra propro buo ana ntra papa se tututu se kurase aka papa bi no ni nyina be tuatua kama na afi nsemo ya dendende se achede achi a eno nso be ye moton ye frɛ no Bella ointment Puma energy bomade na Puma ene say uduru ho a wo si Puma maba card na mode aba no me baji bi isan se me mpese mati sika atofam ho na okodu ana unsampa ba bi atofam ho efe Puma ho fe pa enya botre bu fam no gumma wo je o card no ana ade be yusika o peso a o de beto fam ho bibia wo so kama eboa isan se wiase bibia ya bafu enti enkane no na jayedi ntasuo kan sika se enche kura be firi ho bibia be ye card fa ho bo Puma na je wo de Tri-Stool Roofing Company Limited one simming country or so one more circular wave, self-lock, tiles, afe IDT, IBR, transparent fiber. Na ba kukrom de abebomu eye color supreme plus 1. Ano de nyoma no mde ye no. Emfutro efin bi e ba so na no apepa no mane ko. Se wo beba wo dan so na hu kwan abefa so ene nchanse dodo ni nuade do ne anade do abehia. Wo mo abema obi aba na obebu ni nyina honkonta de ama huntua kapre. Nchanse no so mfirinhia duonu ye de ni di akira ma wo. Eno na beboa wo na afi wo dan SCP asita. Sesi watrete wakoba mu. Wonom abie ne Kasiebo yi miles 11
asie ye ho akasoa kwantempon no so afini hospital ne hwe animu pepepe no wonom wo kasoa krom nso uko Winneba junction ho no ano bia ya na aposifo ne asrafo chinua no omo hye ho nche ho no abedo no mo ho sasa bi junction dodo akwa no so wonom ho nyanya no kwan no so mo ho Congo Villa wonom ne Crown Filling Station hwe animu of akọ wonsa ebeka wonom saa na MTN wonim se eba ne nkrato de a enei wodi agi bebre na fa kasa obekasa ma na otwa kwawie na de bia ma na odofo isanse wonom ho eno be mo atonkra afilie osika no fa bisi o mobotonum na da bi wadi di donsa abrofo ofru so Vodafone da chia ni genti na Voda aba Voda se bra sese wode hihye bebre egu akwa mu sese kra de bando no yetimi ma wa ma nese obekasa san bra wa kasa waje wa home no na fe waje akasa na de opa bia no wato aso aye Vodafone the future is exciting ready I aboye ho sanso na me kan fama wo se Grace Homeopathic Clinic ko ne show na unyina wo naso na afia akobadi anya kama emfama ho sanse yade wa hodo na do cross ano wo hia ba bia ho ya kama nya show yade amogina naso DBS yamfa ye nkyere Sphinx Papa Restaurant wono nchen ho a frinchia duonu wono ede eto so ama enchanse ne tia ne abetoa ne yi ne de fofura hyem oto nso ya san te so discount 10%. 10% umpe na pede yin ebeboa wo ama wo dan no aye akono ayefe no mo chance no ya ye kala ni nyina afra nti broni friend color link na afre one mo ahoma 0543 28 66 37 Kumase Takrade Tamale wono mabusu ho fo ni kire ho na kwajo de na yentu mirika yenkwa santimantem yese won so mo aboa nsem no kufu obi di hye oforia manfoti adwam no wonsane mu emfamaye obidishie ofori amanfo woti yankan so mu asantemantam ade na atwere ba ho atiefo ayakrado etio tio Obiri masom ewa santimantima in krokuma say Asia 104.5 metro say crossover no mede ebro dia mejeso eye obi deshie ofuri amanfo na da de okopie o Micklin hotel enya de say niwa wada je kura ni nyina ene say eye foforo kura we enkan so da eye mudwan Ghana Journalist Association cheso mfa ewa santimantim o ma wodom de ahyehye so na dai ena chesa biro ipimu akwamu a eba so ewa Micklin hotel nwumre ya Jim FM. Our breakers loop the two James say, I want to wear a dear beer. One we are be able to me up one nothing. One was so. Ayan St. Juma, I was sentimental. Home to me, a year being put to me, who did be to me, Coswaye, as I a year near Momo Yena bet me up one be so to me, Nasu, and until the two James are dear, we idea. Omo Henny Musa between this one, so Papa, Abba and St. Juma, a sentimental. She has a say, young animal, and no members of that ticket to me like so many 99 entry from 22 journalists. Now it will interest you to know that 22 no that could pen a year about woman should the whole Ashanti region make like a 10 year on say on start plug on crown the envelope ka crazy a pen of brown envelope Idima when it is in the Burma master no these stories could match the international stories that compete for CNN or BBC or what they are quality stories. It will be our very lifted trust in them. On the ground, for the first time, you ever won first and second runners up, and a first and second runners up on the Burma certificate. Adis one bet in Kenya pa in Kasiebo wono eda GG ano e wa sentimental mo Reconcile Hope na bro kasa wi enum obe piem e Kumase dia enipa makomaku ye 21 centrofo makomaku 21 NHS ya pa mo award ye hwani mu so betumi age no mo dia aba na bibia so atumi akonkan na ye multimedia ne fa e Kumase ya de obe piem enipa makomaku nsia NHS ye bom die nominate wo mo a ye hwani mu so mu nyina betumi akoje abasobode ntumi aba fiem ene na sansu mensa kwasi Debra Erastus Asari Donko Mahmoud Mohammed Nuruddin na ya uchima ena fe Prince Apia ene nipa makomaku nsia ya bom di hwani mu se ne de so mo de award kase nyina ebebe fie ne mu sanse no dwetwe nkomo ema mo sanse mu etudwa. We think Yaya Juma to be nominated for a GG award. No, I think it's in the right order because Yaya Juma in a loss of impact, and we enforce the idea say we have free come of age. Already no, you're nominated to cry no HSL what born home them because 99 entries nipa do it to make it to the shortlist. HSL why Juma, but you expect to say at least you nyina benya bibi dia befi na love from Nisha from newsroom you nyina
ahye nkram na yetimi ayi bebre aka ho awards there what to say within our nominations mu aya na nkranhye kese pa de nyame ase enwumre de ehwe ni mu say ya abobɔ edi nyina no ayi free multimedia nyina no obi abenya ne kakra de abafie Eruntino chesa eye enipa e bom di o multimedia Insure FM na fi Love FM and just yeti o mkan mo de won sensema tudwa ni nyina mo no eye editor my Love FM na fi Insure FM Said Ali Yakub ayeta venalaji wodi atudwa chems yendie wondi o wogidie pa esa de betumi aboa man sentrofo nso wa santimante mu aso no o matumi aboa adwumaden akomanim na bibia so atumi akonkan. Apart from National DJ Awards no ebra ye bi o Asante Memu ha eye be 1998-99 hono baby eno achi no ye nye bibio na eno no sentrofo a wo mantam no so o hwa adwuma a wo mo ya ade bi abrɛ mu pa se wo mantam a wo ye nsamtwere adwuma le se bibia wo be report afa apomudine sikasem betutrasem ne de friend crime ne nema no nkranhye kese pa ama wo muntu hu se adwuma na wo mo ye no obi eti akire ehu se wo mo edi dwuma pa ntimi gidi se de ebekoso anwumre ni de ade bi a yabakosem mu efa nsamtwere adwuma no ade bi a esombo pa na ne program ne ebusa ya Said say alaje na uwesa ne ya bo mama kumako nsia edin wo ye multimedia ne fan wo ye kumase ye ya wanga sa oti sense mo se pa ne sifa koma wo na wo chidie ese ye mama kumako nsia ya bo mudin abaso yo mutumi abafia ha eno so enimonyam kese se wa ma sebe wo ba anchen wa obi ba betumi a chen so ntumi nya bibia nti esese wo ma emom na wo mo etumi ebro ba bi a wo wadro so nti no eno so ye nkranhye kese na esan ye enimonyam enkoda ensian wo mo so yetumi ayi wo mo adwuma asi ho se ebetumi enya abasobode ye be ya de ye be sa na meka no ye be ya de adere de oye de kra no de definitely ye be yentie na dai anjumadin e koso o mekli hotel ye hwani mu sa anjumadin be kona wie no na fa abasobode ndodro no a atumi abepie mu fie ha na bibia nso na atumi akonka ha ene be kwama de cross over different sentiment man krokuma Insure 104.5 no mitini nyina ebesi de abjeso eye obi Wey obidishe for ya manfo na wodi free Insure FM edebra ye no yanto aso fie hai na ayi mochiremafo ayo madrese omo ko strike isan se omo no ma ba komionu bi nkoyefo mo ewo sikasemu sensemu na omo kan na kamesa agrobi no mudie na omo da hyeche so a amanfo mu nkofo wuwu anka mabobo canopy achecheche nam ne no ma hodo se mu koyifro bededa no na wo ma ba benu aduane ne ade ade aseva wo no wo mu efunu katani nyina manim asa brom chese o mabodom pem e o mochira hodo ne nei yenua kofie jetu anamon a ono no wene ba ne pom temo hospital ho en wo ko ho a amanfo bi enni di nkomo sia so your bodies were high pele ba fako na her name this bia strike and war and what's it bia says the body le baza won jew na mum se ba fa za tuma ba fa ntia so be dey ba fa body ba be what's ni na ka wonti ye tonde ye hwede se system bi baba bia ma kan bi ma system bi abana was your body samaya ntina ye wa ye chon o kan se be saben no o hweka so yon bakana asunyu baba na asunyu mbe na yintum na bibia ye fine me no ko no e kele se obana ma no am fa me ya yintum me o je de me konya ya ye me sa fo am uska nwa ye ziben akoto to na me bi gugu bibi o de choko ye choko we nso obana me se ya no cha kapa ekobi aide problem bi o da bren we ya wini bampatem wa manfo bia hospital ho wo mo kwaso mo koyi mo funu akosia strike nti o mantimi anyi ene ene America ene hwese de wada na ye na emu aye dese ene o se me no be wo akono ba nwumre wada ne de no aba na edu sabre ya ma no ya no mo se ene mia wani na yo ena mema no so mo se nsufi bi adum ja se edu sabre oba bia ho nyetan ene ebisasa na eye den na Ghana fo wiam yakusu na sa wowom ana nsu otototo ana obi eka fo lege asa ade aba besi obi adwumu weather for 2 ade na ye ba Ghana fo adwumu enti ekoko bisa asemi mu na no ena amafo so kira adwen se de be cold weather ana sa weather no mu ye nwuna eno empaja homonsu bia e amafo adwaman
me personally, me shut down feel it, sir. Any day, the feeling the timeba, and yes, I went down one, and I didn't say if you talk one, many more shut down. Say, in your talk a car, I say, one Ghana shanty say, what an very cold, like you. The only thing I would join on here, wow, what I see, and any day. I am don't no two ways about it. Me second day. Because when you're cold, why should it trigger it for you to fall for sex? And yeah, say it shouldn't be about whether the weather is cold or the weather is hot. I didn't depend on the day. I think saying you ready and they're fine, but maybe we are working there on maybe wage there. Sometimes I know how dream this Sunday mornings, but and you ready maybe one that what do be some time no na. It's here called Dr. Benua Ko Eko Bisans and a dog. Aden a Ghana phone so top and no be ash on I say, and was say I drink idea trim na weather is so tar and for homos on she a Jamaica dream cake. It is a psychology so another generally role. Say it is our brain, I dream to our baby, and it's no proper science and some canina. No, that's me a psychological effect our for relationships. So, indeed, the Acoso Pa and Shimatra, and your maestro Kojanchi, as the annumerate, what done it in one banty. Becca me, Ushio. No, be welcome about Yakubu Muje. Tona Gina go the one to the kind of Naket and Kasiebo of Ancover again, yes, remove secret. At the kind of theatre, do fiasem, tap weapon at Canada. He's like naked and got a Korea. I hear Korean woman, Jeff. A family comment. The mechanic say, me, then I'm 24, yes, demo. Small map of the snow, a Juma, made a coming quan dear, almost some second. A coming Kunaka bed 3 years coming to Chomaka, a half, like I can have because a quite full of me. Oh, my room. Ah, oh, me up 1 year, now find Saturday. It is a me. Can media maker, Monomo, contract here, Monomo sign. 3 years, your mama half, knock off. 3 years and 2 and their castles. Yo, your family Saturday. Mr. the American say, or Mampany, baby, schools, no, school dining bubuno. Yes, Roma say, or Muncho when you were the education office of Ramon to Munjmana. The best of Mampany say, or money now, so money 9 years here. I will honor because they will maybe a baby school dining in a bubu. If you want to be there. I bet then on about school dinosaur, and I'm calling it to it's the best rabbi. Say, then, Uncle Cannon. All right, that's my fault. Jefferson. Yeah, from me, Foster. Yeah, me can say, DC now would be any more call her say, or who headmaster. Oh, to the Triasacra. Oh, yeah, and no good for. Oh, my penny, mine, in a disaster. On two other than a school and a book so. It's a book so and 4 years, near Petra, number for Cassia, and I when you no grass a pa. The last one, I just said, I have from your Kasiebo, Kakra Mechanic say, Miss Roman Penny. On for bear 6 months on tour. Name penny, 1 penny, 1 penny, 1 or more than you may be on. I am a Miss Cato Monfania Jumana or mine Cosono. No room, no him. Oh no, Musuko, no, and Penibia, what this can be a 1 shilling to my own Yabro, yes, Tamino. What you want my uncle? The throw Penia Jacum. The American said, His Excellency the President, another than Quacofordo. Or by set of a small main, not the ministers so as small main. But see, I few ministers now, and you may be a minister to be ya. Omonyon, a boss, a friend say, to be a flower now, Pabasso. I just said, oh, you want to say, or my baby woman, maybe battle, which are not was a Yamanum, a Juma on ya, the bomb Basso, but ministers leave your mama, or just like you. All right, I say, I want that Roman and Obri. Yenika, Potibia, Yenika, Namibia. Adom trotrom ene Ryan high sense adaroma see per fridge nketwani akese size bia bie na afi gas cooker nso ye pe bia ka ho no wonom ene de aba bomremu wo mu kuteye mu
Yes, extra long century pad. Yenuano maro dia empenini nkwada yede mo sede beya ene hobeye kama. Bella ointment eno na ebe ma honam kankan ase atuo na fe mpompɔntwere aguwo ekura aguwo ni nyina atu ase awen enom ene se trotro yam famre na aseda pie ase nkoma DBS roofing sheet nchansempa yede bodan so MTN ewiase nyina agi wonoma tum eba ne nkrato de ogina brane Total Ghana fam wo de wonom ne yeton fam wo yemu ahuru emfama wo Greenfield Scientific Herbal Clinic kasemu bubu honam wanum okasa na nka wom afi wanya stroke bubu ya de a obehwe ho ma ho ato Grace Wopate Clinic nso so wadro ye de adro hwehwe mogya no mu a na ye de bi ombia yi apie Trust Company Limited enchanse papa ho na nsa beka no na de abodan so odon so heba mixture no na oba wonom ama wawade aso sanse se ho nya awade de nimguase no how bebre na eba Puma Energy ho na ye de card etofem wo abra osika korasa guso ka ho akono obi age wonom atum DBS roofing sheet eno ye de begudan no so esanse wonom de ogina brane sa nyuma koi ene so yemu ene nyime no sia Kasiebo ye de brem apesemaka fo esi adwa kenkan ye ma mutie bie no ye me obri yaboa fentem framene nana ejei obrimpon CP bema tintin gramu ahofa enviably enuadwame enafi Ohima sachiwa nwenepa na wadwenkyere ade ba Facebook na enwa adwuma nyina wo ha na so ne bre no ade atia nti na etimi akenkan ya ma no nti nyame adom a da afro de ba na yesi kira kenkan nyina ade ama na abedna kwakwasi asante asie dubo echidom se producer zu wono so na dia to Facebook live samfo ni na akudowo na kwam kule no bo na chidoma fei abrampa wono so boa bi ene mma no nyina boadua wofa de oyede obepeja ne nsa kojo hegen osimi wa ha mate ofa mabodin wonso ka ho bi ena fei apia nso ka ho wonum nyina boai ena bibia kama Hassan bin Abdul Falsawi bro barakada salla minimsa nwumre den utie yen kwabena agei akirematen e wo Silver FM Kumase ne e wa kwabena minimsa ohwe Facebook live happy birthday yako ama ko kansie mrantie no wonom de Adom Sports page 2 Friday there e dia brayen na omu wie fiada moso papa bi e de yakoso mbo Adoa Night Club ho na be ko na doa nkwan papa bi ya popo no ni nyina ye de bebro dada kai wosem wo ha mom di mate mabodin ye sori akọ na afi ko bi stone ne mrantie no okoma nkra ba ko waka watoa so amaye P for P come on penise obia didi ko bebia na sumu bejo no enu ntimi de